Kapan itu kemenangan? Sikat nih, ajak nih. Wah, kita pakai kalau beda bilang. Nambah kalau ini tengah kali kali nih. Masalah lagi nih. Gua habis. Oh, dua mana? Tapi esek-esek ya, Pak. Ada apa? Satu saat sudah ada abang pemin masih ada. Jangan dipakai dua alat satu syarat untuk kita menulis satu kelompok semuanya. Tahu satu kedua apa saya kedua? Loh, gaji tajam nih. Belajar ngaji lagu sih kayaknya yang bener-bener. Ya Allah, dia minta lagi sih. Gimana ini? Ulinya dulu ditapain. Betapa anak saya dibaca lagi. Lagu sih yang minta kita bacain. Coba bang, tunjukin yang pengen tahu. Nah, bismillah ya. Ayo baik kayak ini ya. Jangan lama-lama. Sebentar dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim
وسلم وعزز وأدم وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي القدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bang, ayo udah bacain nih si kayaknya nih. Gimana nih jadinya nih? Nah dulu bang, gua tanya dulu mau juragan gua. Juragan. Dipenuhin bang. Ini pengantin boleh masuk aja nih. Nah dulu saya tanya dulu mau juragan saya. Mana juragannya? Coba bertanya. Duit, syarat dulu boleh masuk nih. Boleh? Oke. Bang, mangga bukan sembarang mangga. Buah ini dialap-alapin. Bangga bukan sembarang bangga. Mantu yang kayak gini yang diharap-harapin silakan masuk. Alhamdulillah, ya udah nih. Ayo, silakan masuk.